Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada ka di silupin ngayon, dulin mo di tabakit. Ay nawaw. Ha? Apay ka diti silupin, pangananwam. Inawis nak ni Henry. In kami ka nung makidaya iti gayem na ngagkasar. Kat, apay ngagsapol ka iti silupin. Nagkapso tautot mon. Kargak iti makan ay nawaw. Ada ka di mangtedkan ka iti makan nga ikargam iti silupin? Saan ka di ajay kanam ti iteddakin Di ka? ka nagdamag. Ang mga no, damakangag. Ay, jakman amukan ka. Awan ka din nila kay mo, ading ko. Ay, napanmat nagdigo si Jawaig manong. Ada samat papanan niyo. Apay di na imbagakan ka. Ay, awan matimbaga na manong. Papanan niyo ka day. Di na ka din na nakamat kan ka, mapan kami iti kasaran. Ada man na dakamat na. Jakmat amo no niyang aldaw day jay manong. Ita ka din day jay? Ay nawaw. Itamot ngal daw dayjay. Ay surutag man ijiwaig, tama nga no, nalipatan na tinagtulagan mi. Ay may mayat ngagpay sunusurutan manong. Amang ano nalipatan na. Kat saan mo ang mauray dito'y balay? Ay nawaw. Nay, anya tikat mo sa wen ading ka? Ay, pasaray nga min no makadigos kat saanan nga umay dito'y balay manong. Mapanan no sa dino ti papapanan na. Makikaaruba no kumpurmi ditan. Nay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Ay nawaw. Nakasukat ka, mate. Ada ka di pa panamanaw. Na, saan ka di nga itadye ko nam apakasar ti may sagayem mau? Ni, anya tel daw itaya. Tanalipata mo no nya tel daw ita. Umuna nga aldaw ti lawas. Malagip mo ka dain. Kasta timbagam kanya, hindi inawis nak. Ay, imbag ta lalagip mo, pay. Ay, jak mo tin nalagip manaw. Ay, intangarot iji balay. Tagpulusak, pay. Intan, tapno santa mauday. Ang mga numaibusanta, narigatan. Ay, narigat nga agpaisaw. Nawan madanon ta nga adu asagana. Isungarod as sinapsapak ti may tadyak kayat ti may ibusan. Kargam iti silita bulsam. Imbagla pagsilita iji dayaan. Ay, kawa naman, ado tinaglulum asili iji likod ti balay. Kargak ti bulsak. Jay lawlaw a pantalon ko. Nga dadakil a bulsa na ti pagpantalon ko. Day taman ti kay kayat ka. Nalaka ka akasasaaw. Di mo ka di makita ti pantalon ko nay. Lawlaw, kung dadakil dagi ti bulsa na. Alang aro din. Ay, nalipatak mga agpaiso ti nyawis ko ngan kan manong. No saan ka asinurot dito'y wayag di ang mga nudita na tuloy. Sayang, ay nawaw. Nalabit tadda planok as sumurot kada pari Marcelo ang mapanagbuy at basketball. Imbaga tayong palagip mo. May mayat day jayeng. Sigurado ti makan. Imbag man tanadanon ka dito'y waig nga aglablaba. Ay, un manang. Agmay-may sa ako mga aglaba dito'y ano, di ka may naglaba. May mayat nga minti umay aglaba dito'y waig, tado ti danom. Mabit ti agbanlaw. Ay, isabalik man ti saritan manang. Nagkuyog samat na manong Jonas kanila kay ko. Wen, nagkuyog damanan. Amo pa'y mamat nagijadwa. Pasaray at damadamag daadayaan, saan da palabsan. Syakpay kat ti mabay ni ti kasingar aramiden da. Ay saan matkit di adakes no nabagaan da. Ti dakes no saan da nabagaan kat mapanda. Da ita ti made. Iso nga no awisan dak amapan iti dayaan. Jakon mapmapan, tama nga no madamag lang nila kay ko. De, naluto mat akar ni dagito'y lakay. Nangalaam ka de, ay nawaw.
Nalipatam ka diyan nagkapuwak iti dayaan. Ha? Sino tinangtadkan ka? Ta medyo adumat. Hanya pa ingay. No di jay para warasin na iti makan. Kaya't mo asawan. Nagsubli-subli ka nga imawat. Una, ano ti para yawat iti makan. Ninikan ti may sa awatag. Nga mapanak iti lingad kat ikargak iti silupain. O agsubliak manan iti sabali a para yawat kat umawatak manan. Ay nawawa. Kasanon no adda makasipot iti aramidam, di ka mabaen, ay nawaw. Oho, mabain kaya. Di ka mabain. Makandaytan. Ay sus, dumteng to ti aldaw a makasalaw ka iti mangdilaw iti kasta nga aramid mo. Oho, umapaldalaang. No kaya't na di aramidan damay. Ay nawaw. Nadamag ko nga daman ng dayaan iti kabangibang apurok, manong. Mapantamanan. Kasaran manan. Kasta mo ti damag ka. Ada ka no, baka mapartay kan sabali pa iti babaw eh. Naggapo ka no iti sabali nga ili ti mga sawa. Hawayano ka na. Ay, adong karon a karne ano kasta. Ay nawaw. Iswang ron nga isa ganaan ta. Tadulakid iti karnay. No kayat mo, masapa ta amapan iti pagpartyan. Kunwari tumulong tamay, manong. Ay, saan nga ta kababain? Sigurado nga da inong kan pulutan dagiti agluto. Mangalak iti adu asilay. Ikargak iti bulsak. Tayong bagla pagsili tayong agpulutan. Mga lata iti sili ken silupin. Ay nawaw. Ay. Apay, nan ano day tapatong mo tagngirsi-ngirsi ka ang mga arikap. Ay, nangibulsa iti adu asili di napankam nakidaya. Oh, nalipatak. Kat hindi nagtugawak. Ay nanapis iten. Ay nanaggasang tisilang ko. Ay, Anya, imbag no din ay waras dita sa lang mo. Ay Pirbing Road. Sapay aksidente na suyatan iti danom. Imayos lang road ni so naggasang ay nao. Apay nga nasuyatan iti danom. Napanak na kibiyang iti ayan dagiti nagpartay. Naidugmam dayta nakaawit iti danom alimabas iti likudak. Naisuyatan. Ay, nagawi na katadyak manduran tigasang na. Huhuhuhuy da. Kat, ni Henry akadwam. Ay na, napati pa ya. Tasan pa analpas anangan. Tawan pa mo't panangan. Kaya't mo asawan agsubli ka pa'y. Ay, agsukatak. Ken padasak alanaan bareng maikat. Tigasang na. Ay na po. Ay na. Unay kat nga minan tila inyo ama panmakidaya nga uray saan kayo anak kumbidar. Ay nalakay no saan kayo man anaawis iti dayan kat saan kayo ama mapan? Apay kumabakit. Dayaan nga rod. Apay kumadyak mapan. Kat, kasano no basit ti karnida iso asaan da nagbaga? Oray basit ti karnida ka galisto ka mo tinatap no makaraman ka. Kasjay. Una yun lakay. Napuskol mat ti panagrup-rupam. Ay nanusan apuskulan ti rupa. Wana! Kakaiso na alibre. Di ka kaagawaan. Makasarak kan tukit de ti tao asaan a makapagpasensya. Ay, jaklaan mo na niya ti may bagada ken ka. Ay, nawaw. No nya ti bagada. Denggan ti may sa alapayag. Rumwarmot iti bangir alapayag. Kasjay ah! Ay, saan ka amawatan lakay? Awan sama babain mo. Saan kayo man amapmapan iti dayaan lakay? Apay aya. Umapal ka. No kayat mo ti mapan inkamot. Awan ti mangiparit. Di mo ka dinangag ti berber ngas daken ka? Da kayo ka ni Henry? Ah, anya ti birbir ngas da. Ay nawaw. Sika kanu ni Bing raw, kat ngilaw kanumat ni Henry. Da. Tapay kumabing raw ken ngilaw. Nga men lakay, no adda kanu maangot yu adayaan, mapan kayo nga uray saan kayo anabagaan. Oho! Umapalada kita mangibagbaga. Ay saan nga apal lakay? Masurunda siguro di ta ugali yu adwa. Apay, nakaangot kayo manan, da kayo ang ilaw kan bingraw. Nay. Apay nga uray sika kitadda kamot dito'y sika alakay. No kayat mo ti makidaya, kayat mi mait. Saan kayo kadi ang makaramraman? Apay nga uray di da kayo nawis kahit dumardar ay kayo, ah? Kat sika, nabagaan ka kadimait ay nawaw. Siyempre atapas kan mi da ito'y, nga kakadaraan.
paskon tiag kakadaraan. Nay, anya ti kahit mo asawain, si Kalakay. Reunion mi daytoy. Ado nga min ti apo mi adi min amaw gaputawan tinaangay a reunion iday. Huriyon yun maghanda ito yapaskan. Ay, kunak no kasangay, ay nawaw. Kaya't ko nga ibaga kada kayo adwa. Saan anasaya at tiarami jaw? Ha? Ay, kunak no kasangay da ito'y tata. Saan? Gaputa iparit kaw ti kadayaw. Ado ti sangay limay. Maysa amuda ti tunggal maysa. Ti pamilya na. Ti anak ken apo ko na. Ay, kasta ka di tata. Ha? Tapno di makuna kay kang kailatan iti karne. Amok aday tati makagapaw. No apay nga imay kayo nga uray di kay minaw-awes. Ha? Apay asan ka matagtagarila kay? Saan ka di anapan kayo nakidaya? Ay, kasaran ka di tinapanan niyo? Ay, saan nakasaran? Ay na, nakaamiris sa kidi pinagsasawan nakti may salakay. No saan nakasaran? Anya nga rod? Kasangay? Reunion magayam. Da kami lang ni Henry tinailaw, iso api manaw kami ang nakadumog. Kat, nangrik na kayo kadi, ay nawaw. Ay, uwan ay napirmi abayin ko. Agpaisutay ko na. Makasarak kayo iti tao amang pabain kada kayo. Ay na, kaslak la natungpa iti dahi ti agundaw, ay bakit? Pagdaksan na kat, ano adala mangegyo apasken kat mapan kay adagos. Urayam pa'y ko mga awisen da ka, sakbay amapan kalakay. Karwas mo ti tartarimaan, Manong Henry. Rimaan ng taman, taintag kammal iji karayan. Ay, mayat tinapanunot mo. Intaman nga rod. Kaano tama pa na ya, Manaw? No matarimaan ko itaakit, uray mapantayin ton bigat. Ni, kit no bigat sa ti pakasar ni Insyong. Uwan hanggang, saan nakamapan. Ay, uray siya nga rod Intalag kalapan. Manipod iti pinabain na nataday di alakay kat nakaamiri sa kaon, ading kaw. Ay na, naplengak iti imbaga day dya tao, Manong Henry. Ang pudno mo't kit di Iso nga ron nga intalag kalapain. Ta saan tamot na imbitar. Wana, nariga tayo no di data binagaan. Tanay, amuda pa iti kababalinta. Nagkuyog mat dagiti dua ngam saan nga ijidayaan. Ay, wan nga rod manang. May mayatan dyan na pananda. Ijay karayan. Ngam ti mapanda iti pasken nga oray sa anda na awis. Idi pa lang nga ikabain ko ti arami dagiti dua. Ngam, di damat nga min dumdumngag. Ay, oray siya kamanang. Sangkay bagak mat kini Henry ngam ikat-katawa na lang ti patigmaan ko. Ay, nakasarak dalakit nga rod iti tao anaturad anang pabain kadakwada. Numatkit di maminsan manang. Adda pagyamanak iti dayjay a tao. Ta napagbaliw na ti ugali dagiti dua. Sa bagay, ada kalintagam. Nadlaw kumat adakkel ti nagbaliwan da. Kas kumaita, napanda nagkammal. Ay na, adumat ti nakamalan niyo. No kaya't mo kaila ko ti daduma. Adumat siguro ti gumatang. Masapul nga rod ngayon gumatang iti silupin na pangikargaak lakay. Saan ka na mapan gumatang iti silupin? Taapay lakay. Anya nga iti pangikargaak iti ilakok. Kano nagado ti silupin ko di ta nakadulin. Ado ko nam. Ay, pangan-anom ko may ti silupin. Itugtugot ko ano na makidaya ide. Ita aramatem nga glako iti ikan. Kanayon ako na mapanagkala pakay. Ay, sus. Nagsaya atan nagbalin ka amang ngalap lakay. Ay uwan na. May mayatan ti agkalap. Ngam tayo awagan da iti bingraw ken ngilaw. Ay nawaw! Nasaysaya at ti agtrabaho ngam timang namnama iti libre. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.